The program is on now. The program is on now. Oya better na do edo ni ro wa kebedo ni risi oya better na o wa bokia abogu yo bava abota awe pon salugba ma vere o awe do wo redu ya you wa dere men 7 oyi me ohun edi lawo wa wana de o ni gwa iwe aye be na mase wa bokia o de wa ya ma de egbe ya ma aye mi ya ma wo do awe pon salugba ma vere o na do wo gi ma no bien no de ne o na ka wa de be nu po ke ne po ya. We welcome you all to the Edo Moonlit Folklore Gathering. This is the time to learn Edo cultural values. We thank God for today. Let us pray to start. Okay, I'm not even ask no. No, no more, no, you know why. La wo fiang be man in my word and there. Ma one ye don't really ma. And ye got him, ma, ye ma. And my word and I are away upon with the devil at that moment here. Any Jesus Christ no nyama. He said, why ya, where he said, anyone in Rowa, or Wabunewa, no salubwa. You want my body. Usaya, we, Saya, I say, we are booking out. Oikbe, Naimbe, booking out Koyo. Very bad, sister Debbie, Adore, a booking out. A booking out. Ma wari keke o na gege na ya we no tin no wari tin no ma ri ga do ga de na e mi su o yi na wu e ma video o gege o mi eva ne oku oru no ya tete o to kebe egbe kan we o wa we egenede owo eva eva ne okworu no ya tete oto kebe egbeken we wa we egenede what are you eva no okworu no ya tete oto kebe egbeken o ya tete oto kebe egbeken we egenede wa inotana edne mama na o awe na ikpia ka danwage ikpia riba na ga ikpia ga o elie vane kworu na ya tete to kebe gbeke bo wa begenede elie vane we I think that uko agege o elie vane kworu na ya tete to o ya tete no make na amusi kebe gbeke de gbeke be amusi begenede Agia gore na yebe ro yebe no ke yegenede oko de no ki ni kworu ebi eva ni kworu na ya tete oto bugba wa oto kebe gbeke yeba ni awun ya tete no mo se oko no mo se ebi eva no going okan o abi pia ma aka no de pia on going eva going ha ena okan o ebi eva no
Going sa ina going na going sa no ma give get the bayan o wie va no kwo no ya to talk we gbeke we get de going sa going okay o going okay o going okay o going go hey de wie va no kwo no ya to talk we gbeke bo wa e get de ya gbebo na pa o get de ke we de wie va ni my when my can neck we are not ready on. They got my own, my don't know. I don't see a bit. If you Edo, Wabureo, Wade. The view vanny. No cow. Ikpolo. Ikpolo. Akpolo talk. And there I'm going to walk out. Kavan kaso ege na akpoloto okwu o wa akpoloto kweli ete ko wo wa kebe ikun kebe yekowa okay no pogeva $1 ko $1 iku do le ya o be do le gbeken o fi wana o you go lo àpò sàlùbọ ìpìà ayé dèpìà náà ìgbẹ yìí àbí ìpìà máa eré ẹ náà ò yàlẹ yìí àbí ìpìà eré máa èdìgbò ìpìà wò ó yà máa rè ó yà máa yàrá ṣe gbàwẹ gbọdọ sunde yà ṣe gbàwẹ àbẹ broda Solomon yà ṣe broda Kennedy of Yasoge yà máa yìí ko. Yale o yale ye vani ku na tete gbeken kewoto oni o Ikpolo kebe $1 ari mi Oghe owe uko $1 okay uko $1 o ya ewo oya ebo uko $1 na emi na je kan yi na sameyi $1 to boy makana if you van in $1 or $1 to $1 okay we ya ebo no man gift Ikpolo $1 gbe Ikpolo akpolo wa $1 wa ibi ya eva gbe o Adoghe keke no man gift ya eva ni wa wele wa Okubonia gbe o Okubonia iko ya gbeze yo ipia ama mi opia no yan o ya ma enipia wa ge aye bi o enipia yan le o wa ge le o ma di ge ni ku ni ya onu na ni ge yan na di ama yan ma gbo di ipia we do te ni an o wa ge o ene okwu na le ebae we ogwa atie ene okwu na le ebae ogwa atie uga ekina wa na bo uga okwu na le ebae ogwa atie ogi adoni lo wa ni yobo ni a enipia mare o won pema abokan koyo won pema ma topa na o enipia ba le si ma mi asin wo se na ere o ene okwu na le ba e bo wa ati uga na okwu na le ba e bo wa ati won pema ri yobo re o eni wa ni ro wa wa wese wa ni wa ge lu wa hon teke no ko na le bible wa uga ati okay o goyi owo goyi eva goyi ha goyi na goyi sa goyi go ko atoba yegbe o ya ma do atoba yegbe o ge ukoni
ukoni owo amegbe na eye le ba ukoni eyo do e ba na do tai ukoni what you get iku na teni aye bo iku ma aka ge e no ma gift ukoni ogbe adoge debi ukoni ogbe ekwobe bebo okwobe yiriba enipiabo won epe ma fi ukoni ogbe First Nation wagegun Richard to the obokian ukoni ogbe yan ya wa gbe otun ko ma gbe o obokian First Nation you are me none do de ba ma na you are me o worry papo bonedo o yama asobayebe oko ọmụehe ọgụgana na wamgbe ikpia ikpia ma aka rege na ya se tin ona ya ma ege ni enikwu medo ma ibu na enikwu do ta ikpia wa gbon wa yo to eni wa ni lo wa dere ya geo ehe na okwu na koko eren yi ehe na okwu okoko eren yi na le ebae ati woki wa eke no okwu okoko eren yi ehe no okwu okoko eren yi na le ebae ati wa iti eke no okwu okoko eren yi na le ebae gbogbo ati wa okoni akana o okoni ehe nnukwu okokere yi na leba gbogbo ati gege o goyi owo okan o goyi eba okan o goyi ha okan o goyi ene okan o goyi ene okan o goyi ise goyi ise goyi gone and I logo ona ave mujaya ge efenuku ruene yin na lo ba wo na ti arewu o na ma ona ayege ope no ipa be we o ta yiku obi eduro o ta yiku arewu wa gari ege ni ipia no ebu ipia no ìyàwó òun ẹ̀pẹ̀ mà òun ẹ̀pẹ̀ mà àwẹ̀hù wá àwọn ọmọ agbọ̀n àrẹ̀wò àríwú èwíwù àrẹ̀wò ọ̀rẹ́ ẹ̀wò tó bá ń gbàgbọ́n ìpẹ́ ìwéwu òpẹ́ ìwé náà ẹ̀wò yìí Etiosa TV abóta o Etiosa o kóyọ ebáǹdè kóyọ bókẹ́ o ẹ̀mẹ̀rẹ̀ wà á di máa First Nation àwẹ̀wù ọ̀bẹ ìwọ̀n o ọmọ gbẹ̀nsẹ̀ àríwú èwíwù àrẹ̀wò òpẹ́ ìwéru Òṣùndé àwẹ̀wù ọ̀gbẹ́ ọwọ́ gbẹ̀sọ̀ wa edikwu onye are onye agbapụ na enikwu enema gift awu egwu ọma gbagbọn ariwu ewiwu enema gift koyo aibe na Tóyìn Ògbọ́mọ Tóyìn Ògbọ́mọ bókè o dikines náà awu egwu ọwọgbẹ ọgbẹ ọgbà òyà máa kó Adóge Dẹ́bì awu egwu ọgbẹ awu egwu Richard Osunde àwẹ̀wù ọ̀gbẹ́ èdè ọ̀nà Tóyìn Ògbọ́mọ ó dẹ̀ gbégbọn onúkàgbọn ọgbà wọ̀ àwẹ̀wù nà àwẹ̀wù ìyàwó àwọn ní máa gbàgbọn rẹ̀ àìwù èwìwù pàpọ̀ bọ́nẹ̀dọ́ ẹ̀wọ̀ bẹ̀ ìyàwó àwẹ̀wù ìyàwó àtúbọ̀ ìgbé ọ̀padà ikẹ̀ òyà máa ọ̀padà ikẹ̀ o máa rí ẹgẹ́ ní kú ní ẹ̀yà táì
Mike go equal na di equal on. Makido go equal. Dikpia on na wegbe o to yama adi agegbe na adi dikpia ma adi agegbe na ni akata di ama yo ma do ge iku don he ne oku ni obo vie erigi ve odukun ve ukoni ati enokwo ni obovie eringi be odukun be ukoni ati bukoni odukun bukoni ekenokwo ni obovie eringi ekenokwo ni obovie eringi wabure ikpia obenenemi ebana we di pia katage ni awon yaba ekenokwo ni obovie eringi yama iho beni ya dole mi I think that ena dole mi ya bi ni obovie eringi oneno dukun odu ye odukun bena do yagwan be ukoni na o wo uga be abe mi wo uga o devi devi going okan o going okan o oho ko going ba o going ha edo no o wadoge do di marere wadoge do di marere going ha going na okay o going sa okay o going go Okarakwa Okarakwa yama ekedokwo ni obovie yi be buko de buwa ya fe na ho na we na ho do ma we je weka wa nyubo of your odukun no no mi ba tie ikpokpan why you I mean love yo avie yanyo avie wayo ebi ke dandan di mi boy riba ipe awon ya age di ami pe no ike ohun epema ikpokpan ogbe ohun epema ye eduye ogbe o First Nation ikpokpan ogbe First Nation na piano ya yo piano ogbe Etosa TV ikpokpan ogbe okomen Richard Sudo ikpokpan ogbe oko ikiawa wa man wanare ebi ko te kan je ba you were born wagari ko no egbe di ko be on iwo be on to yin ogbo mo ikpokpan eri ono ya ba ko ogbe fo ena ma give ikpokpan eri wa no ogbe adoge debi ikpokpan ona bo ya wa gbe to pia ko ku yen wa gbe mi na agbon he wa jere we na pe ya maka we mi no kan owa owe do why I say edina na heken said na agbe ya so po wa jere wa no je mi o wa ki wa ya wa gbe ami ona ma gbe akobo ni ya o we gbe pa ona redo na o salobua ona rebo hia wa ma o hia don re na o ekeni ro wa abi hin wa gba iyo on magbawo ani wa gba wa wese uzala no de ma ye we no de ke ne ma e viola dia wo na ne ma e viola dia uzala no de u ya fe ko ra o re we na ya bo wa he na u ke bi no pa o yo saloba wa wese o ege wa mu do ya de ba ma saloba no fi angbe no wa o oba e wa no redo
Alright, to oyi be ekete. Oyi yokpe on dugie. Ọba elobo efo ise. Ọba ato okpe ise. Managedo. Do na we that one. Do na we ye man. Wahia weso. Wahia weso. Iyakwe. Ogi yuzo anokwa. Ari owo saloba na yago saloba. Afwan ke kudan yago saloba. Akebakpa de Wednesday ma we mi egbe. Edibude Wednesday wa do adeba men wa ye a me yo. Say ya na ta na awa ga ni bi edu. Iya gu mama we ye ge ebe ni abe na we ni ata wala wa ga ni ara ga. Osagu waro. Iye ni wa ni lo wa bo kan wa igbo wa ri wa na. Apobo na edo. Afi igbo wa ro do e na o ya gbe ze ye ebi wo be ya obo ona ge do ro wa fun yo yo venue we dia ya do we yin we do wa fa ko so ba no de ba ma o wa ge re mu ma na do we no e ma o ri ata se ya do do e do bungbe ko yo won pe ma to yin adoge eno mangid Richard Sunday Etiosa TV, First Nation, Oko, First Nation, it's time no career, no work career, you work career, me, children no career, a say we, yeah, you boy, yago, Sayama, a say we, Kuyo, you give some yet, man, Usabuayaro, bye bye. Yeah, man.